Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Bayede. Ayede. Awusiyakhuleka dlula iminti yamakhosi siyakhuleka kahle ngalomhlaba siyakhuleka emakhosini esiwakhele sikhuleka enhla nasezantsi kuso sonke nje isizwe esilandile hloko nombelebele siyakhuleka kuyo yonke indawo baba khuleka bingelela isizwe nasizwe siqaphile. Siyakhuleka emakhosini akithi kohlanga onke alandele ingonyama aphathi kwengonyama yethu yasemashobeni khulekana sesizweni sawo amakhosi sesibuyile ngabafana bakaDlungwane umbelebele aba ingoma khosi umhlathuze yabo baba lapha ngifuna sibuke ilokhuzana lapha baba sifuna ukubuka imbuzi lena yomhlonyana yomhlolwana ngale ngoba kuthiwa umhlolwana kodwa kunenkulumo esayishile ngababa lapha ngicela ukuthi ngikhuleke esizweni ukuthi lapha ngifuna siqedele le yankulumo leyana le yankulumo yomgcaco leya nanendaba nentombi enze njani edla engasenasi isitho lapha saqeda ke lokho ngoba uma kuhlatshe inyumbakazi ekhaya lapha ugogo isitho sakhe yini uteletele wenkomo nawo ke intombi lesihlatshwe ivale ngoba wawusho ngevedlela uthi hayi incika lapha gogo idla lo nyama ngoba ayisena nyama asikho ke lapho ke baba ke bengifisa ukuthi ke lapha na baba siqedile liye kukhona into eyasala siyakhuleka ihloko sanamhlanje sifuna ukubuka imbuzi yomhlonyana kodwa into ebengifisa ukuthi sidlule bengifisa sibuke lapha na ke lapho umchanguzo lona isigcawu sani so samakholwa phela umshado lona wesilungu bathi iveyili yini iveyili yini wabe iveyili noma iveyili angikwazi sise kahle ngoba sebemthatha bekubhale phansi angiveli noma vele ngisho nje ngicela iveyili cha na inkolo lesintu inayo inayo yona inkolo le yonqulisa obala le eligugula kwaZulu abantu bakwaZulu ngihloniza lapho ngoba ngisho ingonyama ikhonza lapha futhi iyenza kahle yakhonza ngoba kulesisekelo lapha yana yabona hayi ukuthi ke yona kodwa inkelo le yamaNazaretha angikhethi phela emasini kodwa yona inkolo enjani isizwe sakwaZulu esithembele kuyo baba nakhona lapha ukhona umonakalo weveli kunomshado engengizokuthola hayi kuyashadiswa lapha kodwa ungayisigcawini lapha baba lapha umuntu bungakanani umngozi umuntu ongachanguzile ngesintu no changuze ngenkolo ngokwesilungu lapha ngevili ngoba lo abaningi abamtheli ngenyongo baba futhi lapha yana ekhaya mayiphuma abathethi idlozi abenzilutho kuyathililwa nje lapha yana kube nabafundisi bemthatha bemseholo leli yawolo lela aninasigcawu lapha yana ngaka ngabuza ke ngiselapha na okhosini nomfo amacingwane ngibuza umfundisi uncanala lapha neshow ekhona umnyu baba ukuthiwa baba uncane uzobiza baba uncane lapha mangabe engele emsakazweni ukuthi ke nisweni isaphi ngane umuntu uphi eholo lapha iye ukukhuleka lapha baba umngakanani monakala senwenzile lapha nje ngendaba yeveli kuba ngoba abantu labo abakahle abachanguzile uzolamula wena baba ungakanani monakalo lapha la kwiveli ngiyavumelana nawe lapho ukuthi mkhulu kodwa awunakwe umuntu awubukwa umuntu mkhulu umonakala ukuchanguza komuntu ephuma nje ekhaya bese kudingeka zonke izinto ezinjengalezi ibhola sesikhuluma ngazo sakhuluma ngedlule yebo nenkomo uncamisa umfana onyama izithe eziphuma ziye lapha nami ngeke ngikuchaza ngikwazi ukuthi kusekwenziwani makuyiwe holo baba ke lapha amaNazaretha ngeke ngwayeke funa ingadle kuwo ngoba asigcinele imvunulo yethu nawo engazathi ayinawo lento okuthiwa umshado ngazi umshado onjani nje lapha angize ngabona ngizokuthi nawo kukhona umshado ongabi sesigcawini ukunjani lo mshado lo njengoba mina ngizalelwe khona eNazaretha sengicace nomakoti abawu4 uqala ukuhlanganiswa esontweni ya ngifuna lowo ke ngifuna lo mhlanganiso lowo usahlanganiswa inkosazana ngokwasesonto bese kuyila ukuhanjwa kuyiwe ekhaya ke manje eseyokhishwa ekhaya ke sebikwa kogogo bakhe ke awukho ngathiwa ngoba khona izembatha angazembathiyo ngoba engatheliwe ngenyongo lokho kuhlanganisa esontweni akukabi khona useyokhishwa ekhaya useya lapha ngamqomisa mina ngithola uvalo bomvu lapha phela kuthiwa zinamashoba zonke esehlanganisela lapha nesontweni qhama intombi lapha intombi wabani isho
angithi kunento angayembethe khombisa ukuthi usecacile ngithi usukenzana lapho usuyecaca noma usukenzana lapha uhlanganiswa lapha ngokwalapha ekuphakameni uhlanganiswa namhlanje kunqunywe insuku eziwu7 ahambe ayokhishwa ekhaya ahamba lapha ongakwenziye lokho wephula lo mthetho lowo umthetho nje wasula indlamthathi lo awona owamadoda nje lawa esigungu esigcwele lapha hayi ngiyathokoza babe ngifuna sedlule lapho usungidlulise kahle ngoba benginenzondo yale yanto leyana ngenqamba amanga namanje into engifuna silungiseke baba okufika ukuthi beyilungise abafundisi uyebefundisi laba belokhuzana ngiyanicela bahlonishwa eke nenza ukuthi izingane zethu mabe nikhipha ningasasebenzisa amasiko esintu kodwa neqinisekise ngembuzi leyo yokubika ukuthi lapha yana ingane umuntu iyaphuma iyochangwa niphinde futhi lapha niqinisekise ngendaba niyiqapha indaba yenyongo lapho ukuthi iyathelwa yini ingane ngenyongo ngoba mayingathelwa ngenyongo ufike ibuyele emuva nishiye nje ingane esigangeni nje elingasazi ukuthi nishiphi ngiyanikhuleka ngiyanithanda ngoba akaze nisho ukuthi abantu abenze intimbi nihlose ukuthi nini wenze njani nenze abantu benze into bese ningafinyeleli ufuthwa ndaba wento ubhlungu umuntu ekhiphe imillion ngoba nishadisa ngemillion imshado nje loyana yabelungu ephinde futhi onokalelo izinto zakhe ngendaba ukuthi nina belingenalo ulwazi bengikhuleka nje lapho nina baka Jesu Christ nabehona kaMali ukuthi nihlale niyazi lonto le hawuni labentonga yethu sinamhlanje besiphinde esasho ukuthi lapha sifuna ukukhuluma ngembuzi iyomhlolwana ingane mangabe ikhulile phela esigaba lesikade ingane lapha isizu isingela kwesinye isigaba sokuthi iyakhula ke namhlanje abantu abazi yonke lonto leyo ubani uzoveza udonda sifuna le ndaba ke yalembuzi ukuya lapha no baba awuhlala eThebeni lapha isizwe lapha yana ngendaba yomhlolwana nje ngalembuzi le siya lapha yana sizovumelana lapha engizogcina khona nami uzongena yebo baba iya nje baba ebe nginguswe ngabadala nje abezalukazi ukuthi leyo mbuzi isuke ihlambulula izalukazi ukuthi kade ziphethe ibomvu zizogcoba lengane ukuthi usukile lapha kudlaleni enhlabathini usukuleli ibanga manje ushuthi wephukile leso salukazi siphethe ibomvu siphuma ethimbeni lezalukazi eyingasekho esinazo ngale emndenini manje mase sibuye lapha sesiyigcobile lengane sesihambe naso asayithinti ngendaba yalelo bomvu le nasezalukazi nezinye seyidlindele ukuthi phela zibikelwe bese uyise seyigeza leso salukazi ngembuzi ngalanga lomhlolwana ngelanga leli singena endlini sizohlala endlini njengomuntu ogonqile iphume sisinela elayigcekeni kodwa isikeziwe lesisalukazi le esiyoba ihlozi layo njalo iziyokwakha umusi umuntu oyibukakho ayibocha ngawakho umusi ngizokubamba kanjengoba ke wena wasenkweleni ehawuni labentonga yethu sesihamba sawuphuza manje ningahlali lingahambi lapha nihlale nje nikhona khona la kudlunga nombele bele siyabuya ihawuna bendlela minti yamakhosi sabe sabuya sizinsizwe la sijakadula lapha sifuna ukubuya imbuzi yomhlolwana ubaba uDonda njoba ehulula ngayo ehulela isizwe lapha ukwazi sephela ubamba ukumnqolobane wakuciba enqolobaneni lapha yana kwakuya nombila wonke manje uDonda useyahulula ke manje uDonda baba hulela isizwe baba lapha ke ukuthi ukusuka lapha abanye bathi kwenziwa kanjani mayisesine intombi ibelethiswa ithungisenela kuphi esibayeni chawudelela isizwa baba ukuthi inhloso yale lethunga yini le yambuzi ke angithi kufeke kube le yambuzi lena oyifaka ngayo endlini izazi ezindala laphana abazi kangcono kunami bathi laphana kuhlatshwa lembuzi kuthathwe igazi layo lapha lefakwa kuphi licutshwe nebomvu ebese lapha yana uthatha amasi lapha noma kuthiwa kufuna inkomo ehlala izingena amankonyana kuhamba kosinga inkomo lapha kube ngamasi bese bawathela ngapha emva kwezindlu beza yani bakhonga phela ogogo izaliwakazi ezindala zala ekhaya ukuthi bazoyemema ukuthi asiye lapha yana ziye kule yandlu
okuhleli khona ini le yamthantanazana loyana esebe ukhulisile yebo ukuthi lapha na phela bazohlala bese kwakhiwa ini ingungu ngalesikhumba kodwa basuke beyikhonga lapha ukuthi zize lapha ebese ke kuthiwa nansi ke imbuzi yokhuluma ngayo nansi ke impahla siyathokoza kakhulu iyona intombi kuyiyona ekhulisela umntwana sithi ke namhlanje ube ehleli lapha hlalane naye siyamkhulekela ukuthi noma ke esebona isoka phela lakhe umyeni wakhe ayokhana umuzi nimcabele ihlathi engathathi nje engabe seqoma nje noma imuphi madaka mfene njengoba izosela ngcola kanjena nje ngifuna ke babusuke lapho ke sisuka lapho siyapi bese siyophisini kotshwala ke manje angithi kwakwaziwa ukuthi umuntu noma njoba ekhulile nje na kanjani akekho 7 days yabo umunye i3 days umunye yini kodwa yi7 days lapha sebezophisa in utshwala lapha yana ukuthi kade ukuthi nje uma esephuma lapha ade hlabile sekwenziwa njani utshwala sebuyavovwa sekuzoba nembuzi lela sebezoyidla elawulwa yini iyo lentokazi phela ekhulile lapha yana kuyena inkosazana kuyena ekhulile isizoyidla nontanga yakho ukuthi belela wodadewabo abadala asiyethungeni baba yini inhloso yethunga mase besinake abantwana senibelisa ithunga lapha nesibayeni ngicela ukuthi angenanga kahle kuyifunda ngicela ukuthi uqhubeke nayo okay inhloso donda lapha na baba enesizwe inhloso zinkomo kwazise phela nina abantu bakwaZulu ningamakhizane nina anisuke eduze kwenkomo nazo zonke izinto ezayiliwa eziningi zakwaZulu zinkomo nanezibanga ngoba ningafunani nomnotho hayi ngoba lelo gama lefana inhlamba asize lapha ke baba lapha mabebelethisa ithunga dona bayebelisela ukuthi lapha nje bisina nje isilele sibayeni belethise ithunga okusingela ku ini izinkomo lapha yana yingakho bebethisa ithunga ukuthi ayilotsholo phela kuzosenguyinkomo lapha isekelo leli ithunga lapha ukhumbule baba usike safika lapha na ekutheni kuhamba kusenguyinkomo kufafazwe amasa abokuhlala khona ogogo emva kwezindlu bethame ilanga nalapha abenza njani uma ngabe bashobika khona lapha yana uma behle nezingane zabantu ababo bechoba izintwala bahlala lapha emva kwezindlu ngoba bona into yabo yonke ogogo isithele bona bayini la ekhaya bayizakhamzi abaphumuli sinoma kanjani la ekhaya uthola uhleli inyanga yonke nje akaze ephume uzephume kunjani uma iyohlakula baba ngifuna ukuthatha ke manje ke ngifuna ukuthathe wena ke manje siye lapha yana manje sesibona sesibona imali kufaka amakhanda nani okunye ingane isithi maye ikhula manje ithomba isiyozenzele umhlonyane ngelinye ilanga ngifuna ubuyela ubonakala ukuze ufike lapho kuthiwa khona ke emulwa lapha kuthiwa hayi lapha na umuntu uyakayimulanga washo wacima ufike kumemula usho lezangomanyana lezi ezithi hey ezindlumlotha walaba abantu yabona ngifuna ulungise lonke lelo daba lolo yabona baba awuhlala ethebeni lapha yana ngizosho lokho mina sobese ngikudedela futhi ngeke ngiyayithatha lento echazayo ngizosho lokho mina uthi mayisiphuma lapha ayinasi igcawu singaphandle kula igcekeni konke okwayo inkosazana usesibayeni isegcekeni sibayeni egcekeni ungekho ukuhloma kwezimali kuhloma emakhanda engqaneni yomhlonyana isine ke lapha egcekeni nontanga yayo ihleleyo inkuleko ke leyo ezolawulwa ngodade wabadala mase kudliwa lenyama ngizokwe ngiphelela lapho ubaba imali mina ngesingami ngoba abantu bakwaZulu bayithanda into enhle abantu bakwaZulu bebeyenza njengamanje na sokuthi mangabe kwenziwa lento sibefaka izimali abantu lento bekuyinto nje yekhaya nezihlobo nje lezi la eduze nomama kodwa kuyingobikwa nasenkosini ngoba into yala egcekeni akubikwa nasenkosini kodwa manje sokungabikwa manje enkosini ngoba phela manje na sesithanda ukudla Nkosi yami notshwala phela abantu belawulwa le Pitoli basalawulwa enkosini mase ngisho ukuthi ke baba ke lapha mina imali mina baba angangigceki ngoba imali iyinto enhle angazi baba uthini yena ngemali cha awonile lapha lapha ngisifaka isizwe ehlathini usho ukuthi nje uma ngabe ngikhona lapho ngayokufaka imali ekhanda engane mabe ikwenziwa lo mhlolwana
ngoba sengubaba ngeindoda kodwa insizwa bezingakhambeli lokho Hawu. lokho ukuthi ke ibele kude umhlonyana lo ku right ni lokho baba Ngathi akuright ayithi ngathi akuright ngoba msekuvimba izikole manje bithi ingane ngaso ikhathi ephuke unina seyibona nje ayifake endlini abikele uyise wayo bese ayifake endlini yona shuthi baba kahlehle kukhona lapha eseqe khona lapha la Donda ngoba lapha nje ukuthi akukuhle usebenzisa ulimi lwamagoba lapha abasebenzi benecala lapha labo right athi sibakhuluma lapha siyaxolisa lapha na baba akukuhle ngoba phela lapha ugogolo usuke njoba athi uthi ugezwa ibomvu lekade eyoluhuba ingakho shuthi baba ingakho lapha yona intombi igcotshwa ngebongo ngoba kahle hle igcotshwa umzimba wonke umzimba wonke ngale libomvu elinegazi la lesisiphongo salembuzi isiphongo yini banga ukuthi kube isiphongo mina ngokucwaninga kwami ukuthi ngoba isiphongo siyathanda ukususa isidumo lapha ukuthi silandele imbuzi isole siqhatha imbuzikazi nani nezimpongo okushuthi nayo imthandanazana losuku ukhulika usuke benzela ukuthi yini uhujwe yini abafana zoqhuba baba masibuye etolo hawunina bendlula into yamakuzamba sayitolo lapha la ningahambi hlalani njalo nje siyabuya ihawulila bendlula into yamakuse sabe sabuya sizinsizwe lapha sikhuluma ngomhlolwana phela ingane mayikhulile ithombile ngolimi nje lwesiZulu baba lapha yana ngifuna siphethe manje yonke lenkulumo nje sesiqede singasaleni singabi nayo manembe ukwenza ukuthi ngeveli zayo singaphinde sibuye lenkulumo lapha vele baba kusuke sekusephutheni ukuthi kuze kuhambe isikhathi sibe side ngoba lo gogo lo usuke ehleli lapha elindile uqola ungitshela lokho akukhuluma wena baba usuke ehleli kuphi elindile ukuthi phela awu angezwe phela awutsheleke iminyaka engaka baba elindile kade ethombise ingane ezoyihuba ngebomvu ngoba kufanele sibacacisele ukuthi uma ngani ukuthomba kwengane bathi umthombiso ngesiZulu baba angele wena Donda lapha kuyiqiniso impela lokho ukuthi sekunomonakalo omkhulu lesikhala ngisho mina ngathi sengikhomba usuku endaweni yami ngizoyenzela lokho yebo kodwa iphakathi kweingane yasuke yashona yona isalo yasifika siyibona umuntu omunye ukuthi ithe sengiyingaka mina ngase ngikhuluma ngiseThekwini ngathi ngizofika ngizoyenzela umhlolwana ngalangathile sengikhulume ugogo ozala umama ngase ngimbona esefudumeza inyama yangalolu usuku kodwa ekhaya ngingakawenzi okusho ukuthi ke wayekhava lesisikhathi esisho ukuthi kuze kwenziwe ngezinye insuku lo ngoba yayifikele nakhuluma ngabona sekunogogo bese efudumeza inyama eseshisa amathambo esefaka impepho emathanjeni alolu usuku lo ngingakafika kuseni insuku entathu ngifike kulona asedluleke la asedluli sifuna ukulungisa le ndaba yomhlolo asedluli baba sikhuluma isihloko salesi sanamhlanje baba sithi imbuzi yomhlolwana yomhlonyana yomthombiso asikwazi kwedlula baba sigijime nje singacwisile ngoba isizwe siyasola sithi sinya indoni nekhiwana asiqedi inkulumo siqinjalo ihlala ileke baba lo monakalo baba lephusheni lami kodwa indaba ayiqhubeka baba sengisho ukuthi baba ilokhuzana baba lo monakalo lamkhulu ngoba uma ngabe singayenzi lento lena siphinde futhi siphuze ubekathi kwenza lento lena isuke icindezele bani lo yamuntu omdala uyena onezwe amandla ukuthi akavuthiswe lingane liyabona yebo manje ke iphutha ke elapha na ke futhi lesibili ebese iqoma lapha yana
ilapha esokuthi mabe siba nezinkinga lapha uyabona ingane zamanje iningi lazo ayilotshona awuthi mhlawumbe ivinjwe amafoni lawe eqamba kwamanga ezinye vele zinesegcwagcwa sokuthi vele akaze ziwuthole ikhambi lokuthiwa umhlonyane lelinwa kahle leli amakha kunekhambi kuthiwa umhlonyane ukuze kuthathwe umhlolana lo ngoba kusenziwa leli yakhambi ukuthi leli khambi leli igquma ngalo ichatha ngalo izithi inuwe kahle ukusuka lapho kuyintombi lena esuke ikhulile yenzelwa lo msebenzi isizokhetha ukudla ke manje iyatshelwa wena inyamazane eneyidlala kayidli njengazo lezi esivunule ngazo insimba unombonjolo ingungumbane inyamazane eningi zonke lezo neyilamadlebe amakhulu njengonogwaja ayisayidli lonto leyo ngoba lapha yana isizokwenzani izothi uma ngabe isikhulile isiqomile noma isiganile uthola isesithenjini kanti inani ineququ lalisa inyamazana lezi eyayizidla isithombile okungayishiya inkukhu ngoba isheshilale phansi bayihujwa iqhude kwakuvinjelwa lo iphuma emaqandeni nje nehudu hele iqhupha khona iqhude akade baqhubeka laba no shuthi ke baba ke yizo zonke izinto baba ufike lapha ngazo isizwe ubani udonda ngoba ungakanani imodala lapha yana lezi inyamazane lezi ezinhlazi lezi inhlazi ziyaziwa ziyanunga lapha uyiphutha elikhulu ingane azisa nikezwe amakhambi lawa anuka njengonukani badushipa mpembe yilawo makhambi besenyiswa lapha nomnikelo wambiba lezi ukuthi intombi inuke kahle futhi yilo leli langa leli egawulelwa ini induku leya ya ukuthiwa umnungu mabele phela lezi eqashiya ngayo iyona ngesikhathi sina lapha lesibayeni isuka iphethe lenduku okuthiwa umnungu mabele uthi basuke benzeni ikoni nakhulu ogogo kangazi mhlawumbe unalo ulwazi ngoke ngiphenya lapha kithi ubwa ngoba into eningi ikhona lapha la kwabiyela maningi ogogo lapha lamadoda khona kodwa namadoda eduze oswini lenyathi abantu ungathola kuzinto lapha yini ogogo into njengalezi lapha ke baba ke besilapha ethungeni sedlula lapho ngifuna lapha ukuthi ke umuntu ke uyemula yini uma ngabe lapha esegane noma esenesoka ngoba phela ukumula nokwemukelisa umemulo lo wakithi umukeliswa kanjani umuntu onesoka lakhe angikwazi nami ngilapha ekutheni mina angikwazi ukuthi umuntu beseganile engazange ngenzele umhlonyana usowubuya azowenzela umhlonyana oganele ubuyela zokwenzela umhlonyana kodwa kwemuliswa kuthiwa lo yini umgonqo kosina lapha ecaweni izinsuza zizohlomlo lokho ngathi kuyintando nje kayise lokho kahle bebethi phela hayi ubaba kwayikhulumile lapha manje usiyagula lezangoma ngoba lezangoma lezi uyenza ngoma nini washo ubheke icela uyenza ngoma indaba zangoma zamanje lezi zangoma lezi ngithi ke baba ke ngifuna ukubuza futhi ukuthi lapha la ke umuntu uma ngabe ke engathi engacuba umhlonyana ukuthi ngoba vele phela manje baba nje ubuwaveza ungqunduku lapha ungoye la ugcwele khona ingane zethu uyabona iyevimbele umhlonyana ngesikhathi ungawenza umhlonyana ucube nalo memukelisa ukuthi cha lapha ngigeza izandla zogogo bayo lapha nje ubukwawasho nje eqaleni ebese lapha ngiyemukelisa insizwa efuna ukuganwa nantosikazi intombi yebo nazi intombi lapha ngakubhanga lokho kodwa muzokhuluma ngomlomo ukuthi abaphansi beswa ngabaphezulu yebo nabaphezulu beswa ngabaphansi yebo muzokubhanga usukwehlukanisa nje ukuhlukanisa ngomlomo ukuthi lokhu ke ngenza umhlonyana wengane yami engangingazange ngayenzela lokhu ke ulokhuza advertise ngayo uyinekela insizwe hayikhona njalo nala ekhaya intombi baba ngiyakuzwa kahle impela kodwa nje mina into okuyona into enkulu elusiko lwesintu nento ongafanele ukuthi ingenzeki iyona izinto lezimemulo nomhlonyana uhlwasa inhloko nesichande lapho umhlonyana okuyona into ebalulekile batsheleke baba ke umzuzodwa siphume sigeleke eqela okubalulekile ke siswe sikaphungana nomageba umhlonyana ngoba lesi salukazi sihamba sinosizi emva kwayo ukuthi nje ubaba wakho kangenzanga kangigezanga
amthola umuntu emgana kodwa seyisalukazi uma ethola abantu abayicabanga ukuthi akenzelwanga abuyele emuva yokwenzela umhlonyana ekhaya kodwa umemula bavalelisa baba kuvalelisa wena ngiyafanele ukuthi sikuthanda ukuthi siqhubeke nokungichazela sisasakithi ngiyafanele ukuthi namhlanje nibuye kodwa ezolalela nizobuka Zulu phezulu Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe kunamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdubeke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi